Gardot Nilimonjerong Pipit Pinibirta Arjuponikha. Hamren along Pijo Kapang Renga Seki Kipipon. West Karbi Anglong Hamren Rong Supi Fishery Training Hall along Pijo Kapang Reng Pen Ali Koson Si Kachipalong Tegjima Labang Swa Puthak Seki Kipi Ajaimek Kepadupon. Bang Swalong Pijo Kapang Reng Aseke Chot Kalisi. Seke Ke Endun Pen Kapang Reng Aning ke hang abang phubang phia tumapan kado kawe bang pligep sosia tumapan pijo a hommati pijo apan kepado a hemlapen pijo apan kapachong sibji amir hei huisitami ronpo bang swasi ki kipia sai ke dengpon lage hamren natural food processor private limited pensi pater piponlo bang swalong kacharab dun thulaki council of scientific and industrial research mati thi hekpen CSIR lapen nies mati National Institute of Educational and Scientific Technology atumpen charabdun Sonsi Senior Scientist Dr. Monju Gohai, Dr. Robinson Timung, Lapen Dr. Rohan Singh Natum, Jorhat Pen Bangsi Bang Solong, Cherabdun Pen, Seke Kipi Ajaimek Mesen Pen, Pachun Pondu. Ini tum ka organize pon kedak Hamren Natural Food Processor Private Limited po ayen pen. Engke kedak kewang ajoine bang kela pio ka pangreng ko sonsi pangreng ponipma. Lapen ali ko son pensilong ponima. Lahai tuma put haklo. Kewang Jorhat Pensiwang alang tum NEIST long Pensiwang Northeast Institute of Social Science and Technology in Pensiwang Dr. Bang Thomatum Senior Scientist like Monju Bohain ke Nud Bang Dutulang Dr. Robinson Timung lata scientist lo ke Nud Bang ke Pimong Kamen Singh Rohan Singh tumbang Thongwang lo tumbang thongwang pensi ni tumdak hamren mainly focus ke hamren sor phan lo ha mane kuson si ke pangreng pen ali nang tum chipa dudunima lapen in future ta nasi market hiat ke long yima lahai tum aputhak si nang thanpon lapen a box ta nang 1 pi lo ni tum phan apio ta wan lo lapen mir ta nang 1 pi mir ta la box ke duang den sini tum e ponang po laso amir e pon si yo daksi latum Amir long ingwai po chupo junpo mutang lo te ame thang hem abok salong mane chilu dam thu po pare la tumbang mo geotech nang kuri la tu non ning chikloyon thom plia philo plote alang li tum chewang thui la pen alang abang ko son si mema henuma dak alang hai tum la tum dak pen alang pon si la tum test pon po pinia an bang ke la an chot lo la bang sola pijo abok sa mikiron pon la bang solo an bang ko an phang sila masuk kiron ponlong non kiron ponlong ye bang la ke bang plikep bak suse nilitum a box ta bang plikep ro phone trok ne do a box nang kele mala si ke pangreng vek vek ning ke hang vek vek atuma phansi ni tum hai tum ba distribution dun po a box ta api yota matela amir bang ta KCS Klembari Matuma Pankar Cholapen Kachikimu Amai Kipamanpo, Keramtang, Hoang Deng KYF 1979 Lapen, Ingdeng Sirkep KYF 1993 Ahut, Ke Klem Kedam Kachipaduk Abang Pubang Piatum Apan, Hanjang Langso Don Surya Klam Along Karcholapen Kachikimu Amai Kipadupo. Sonsi Mai Charipon Meipu, Chondro Singh Krolapen Bidya Singh Rong Pipensi Aluhi Pachinipo. Aduntu Aluhi Sarpo Aman Pen Karbi Anglong Autonomous Council EM Surjor Rong Parman Peng Aluhi Richard Tok Bilapen Sangpi Kadom Terang PMC Sorbon Telanga MEC Mukut Terang Mojatar Labor Board Chairman VDC Chairman Anparta Manpeng Kiduki Thikidingatum Chetongdun Anparta halabang suahut ke klaim ke dam kacipadu katum aphan memento pajurpon lapen Chondro Singh Kro ari deng pen Karbi jutang asong alama pangjarpon Anparta rurang sina sarpo aphanta chikimupon bukajan pen sarkurubi Karbi Anglong News Karbi jutang asong pilihamay himpe kacipayate Dalam tanga poro, arokes kebra Karbi Anglong, along. Karbi Anglong, Kalonda. Alabang non kereng bomotuman karcu ana meniplang tanga domanan kecil bangsa saya beng nilitung bangsa bomsi non pini anda si hanjang lang solong bangke bangke sekebra ikan hoang beng karbi solong aja bangke sekebra
sikap kiri sikap yang kami orang aja apa tai ini kacau kapalan dengan dalam sebagai pilih kacau amai bom lo klan bom lo sikadu gabe ladak kota ini pen sikap rakyat saya kami itu kartu alam tiba lah lo dibitung kali tengah sore kamar lagi jadi alang itu nang kabur idung alang itu nang iklan cepat itu nak jadi ini sih non nanti lebong bangsa karbi musim sorong aja saya kami acur talon lasi lah bangsa saya mana bangke dibitung lah bangsa saya talon kacau kapal bangsa kacau rapon lo sinonan itu bangsa kep Kritikateron lang nepi handicap ake so mate honghap hongru ake so kacholong lok ajok api apuatum kisung kachetong na lakhain kora trok dwarbagori MSC constituency angkangpi Deithor police station ke parlo Deithor Lokhiram tokbi arong amekar Rup Singh lang ne lapen basapi rong parpi asupi akleng kritikateron lang nepi handicap ake so mate honghap hongru ake so kacholong lok pen ajok api apuatum kisung chetong nang Munit akaya longki ke Charlie pen chenglo ke kan kilun akaprek avarsai voreng avarsai ke klemsi ning ke hang lapen pinso punon arluso punon sitami achor chiri akenang so lapen hemre choboche archesi ning ke hang sitami munit akaya longjong si katora to koklu pulutangte ning arong dun thek thedet ji lason si Deithor Rup Singh lang ni lapen basapi rong parpi asupi akleng kritika teron lang ni pike katora mate handicap akisu kacholong lok ajoksi ningkan krener kep au so pisitami dam thek thedet lu Arya kengta thi hetlu lasi pining an ke Charlie angdeng pusitami ingdeng trok an ledunlu lapen ke Charlie ana thusitami apia potum school a hemalong wheelchair pensi ke thondun nanglu lasila pusona ki sungka chetong nang ajok local MSC mate education iam Richard Tobia phanta choning ripon akera kelong jia phang tarpung Mendor Singh Tokbi Karbi Anglong News pen ajak sita arnam si chinilo pusi nili la chiklo yon pho pen la su su am hang thek thik an ke nili arnam han si hodai lo mane chuchi so Lalo nali ning tu iglo poi phis tami to ko pulang lalo pusi nili son chuchi chumji pen si nili arnam kardom pen si chi hodai lo te tang ni so mahang ke thek lake hemalong sia mahang pa thek lo mane la arnam chordom pen ajok si arnam akang jin su pen si a usu sitami nili sitami lalo chiru ing nang nei arnam do la pen sonu hem tu na long bang ke la pulon nili bang la pu sakuri buge kali ka chongdat hedi sitami la pu asa na thusini li ke chongdat tun bom na na marke tangtel nal hem sor ke nal do ma tangtel la ring or sai tu bang nili he masor ke ave la pu khitiyok anchot la kalang di te la bang so so ke ko an miong te kapuri la so so bang ke non classic si Charlie bom lo ME score la te skora hin bang chi than thuna ni skor ki tun sita me ni tun thek long lo dam thek thek te ko solo nali tum la so ki toy pon la so cycle pen sinali tum ki toy pon ma tang te ki bu pen si da pen skor he pon ilon ni tang aprang bi he kang ko bang ke nilitum la son kibu pen lok se ke pon lo amasi api bang ke kibu ke un eder lo amasi la dak la school along sitami la son visit ke bang do ang song pen atum hedi la so hot bang lo la so hot si chi tham dun lo amasi la tum dak block chi ki hula long nang pha lo ala dak la tum phan a hot pen
latum hair check up hai hot sita minang hang si nilitum pon dun lo lablo kalong hadi ama si haladak pensi latum laso asai gera bang kang doi pon na ho ajato na bang halatum si hadak chiku lablo si nang pali bom lo lasi haladak pen dak an nilitum si cien dam lo lasi haladak pen dak an keciwanta sok kasik sakit duk tangte ni Dolamara lem salong kilik ajai me ke paman pon. Kedam tang pai pai ni phain kora hini arni lakhain kora trok darbagori MSC constituency angkang Dolamara lem salong kilik ajai me ke paman pon. Lason sinili tum Karbi Anglong news apherang ke dorsing tokbi ahin pen birta kirib dunlong ki lapuson henlo kilik along kachepate abang phubang phi mate candidate atum bang inkora pli andu bang so angbong pen ke chengsi vote aphai kachepalong dun laki ke ongnai ke hundor phangcho 192 Chepalong Dunlu Lapen Adung Thulaki Biren Tokbi 186 vote Chepalong Lu Lapen ke Thom Angdeng Chepa Haidun Laki Agustin Singnar 170 Chepalong Dunlu Bang Sopen Bang Inkorapli Angbong Pen Bang Kepa Bang Phuatumta Chepa Haidun Lu Ke Hayatuma Men Laki Bijoy Lekthi Bijoy Terang Biren Tokbi Daniel Terang Hun Phangcho John Kathar Khorsing Tokbi Mohen Ingti Roman Terang Lakado Kawe Pen vote ka Chepalong Dun Ke Ongnai Hundor Phangcho Hendu Lapen Adun Thu Kelong Dun Abang Phulaki Agustin Singnar Latum Chepalong Dunlu Lapen Soarlo Angbong Pen vote ka Chepalong Dun Abang Phiatum Laki Caroline Hansipi 191 avot Chepalong Dun Kareng Ingtipi 186 avot Chepalong Dun si Chepahai Ponlu Duar Bagori Pen Dorsing Tokbi Karbi Anglong News Ini bangke ulang lo ako jadi kadowe panta kecing si namin tuhan media tuhan kebang kan seperti cerap kecing si namin tuhan dilihat kero bilo lapen ini saya pada ada kecituan tuhan tayo samjin pen ini bujak lo kan saya pada tentang pasik sampai tang penting daro in samjin dan jelas so election mati dijer betul lo lapen election betul lo kasih Zaman report long lo, masih juga ada result lah. Mungkin nanti yang makan ini tuh sih di kerap program. Oh, seperti week ke 24 lo, detail 24, 21 bangke, 21 bangke, ambil lo, bangke. Wala government category lang lang mga bangke. Sa ito ini porkan bangke mungkin pendidikan sini tuh deh, walaupun kita do kok lagi, mana ruling tentang itu, nanti kita ruling tentang itu, langit ini pipet, bukan berarti bukan ini kita Karlitang Kabin Rong Pipi Tiki Moamen Pen Second Running Football Championship ke Pathua Jaime ke Chengpon Nijang Karbi Anglong Rongkhang constituency ke Parlo Hongkram Pathua Klam along Pai Pai ni Phain Korai Hini Arni Karlitang Kabin Rong Pipi Tiki Moamen Pen Second Running Football Championship Hongkram Sports Club atum Chepator Pipon si Jaime ke Dengpon Labangso Second Running Football Championship ke Pathu pon along Manpeng ke Thepen kache Tongdun VDC Chairman ake hai Khonsing Togbi Hongkram Sorkari Gaubura ake hai Longki Teron Hongkram Adarso Club President ake hai Robi Singh Sinar Hongkram Sports Association Vice President ake hai Bidya Singh Terang Lapen Karlitang Kabin Rong Pipi Apia Po Lapen Achikle atum Chetongdun si Karbi Pohopen Archopon si Jaimek ing Samjen pen Pachun Ponlo Kedam tang ningkan suri hinira ingkoi ar koya chiklu ni phai kristir ke bhomkuru arni hongkram khonsing teron amikar ra rong pi lapen kadom senar pi asupi aki bisi karlitang kabin rong pipi labang swapir thi pen choc apia po lapen achikle bang pli aphan chekak nang koklo lasila puanat achikle lapen apia po to mathasi kaiki kereng adverason pirthe along amen padover nang pu mathasi chikimo amen pen running football championship ka pathu kedam tang suri hinira ingkoi pai pai chiklu ni phain kora hini arni sitami kecheng siang deng biponlu lason sinon pining abang sitami batai hini apharman karlitang kabin rong pipi amen pen puthot second running football championship apharman sitami ingsamjen pen pathu ponlu kadom pa jejo kadom kalang lo ini ladak hongkram high school patho klam lo
Indeng ini kecok labang so Karlitang Kabin rong pipi ang limen pen ciki momen pen bangso football kapatu kibi pon pini keceng siang deng klub udah tamelo pini labang so opening match long bangke ilitum IMC sar lapan ke Karbi Anglong Termas Council board chairman lo Karbi Custom Reformation board chairman akai moniram teron alang litum stame nang cetong nunji polam du sta alang litum nang cetong nun idelo kasi nili panang pen khatsi nilitum kupai kemi boleh si puda tamelo nilitum panang nang thansi hadak dunta pemasi nilitum ta ladak porteng panang cetong dolo lasi churu lo ladak ka organize ladak hongkram sport association alang litum maipu bendang lo pada kongsun ba kado go lang itu makin makan nilihin pen curulo pinieson labangso kapatu kibi pona bangke ning sampai lo othi labangso kapatu bangke ohi kimia to phana bangta isi kemisena to warlo busini gi mathada ini bangke pupu tim isi bangke ala langhan rong benefsi kusiku bangke isi bangke practice 11 dongkamuka opening match pachupon kado go be team great direct second one be team great